Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Good evening friends, mentangan kwa biang ya kapan brief ya ka status jong kenika jing ya kun ko jungi hakwe day bat uniu coronavirus dengan kwa bian ban da update akibat ba nong song snong jong gejala jongi paro ba ka sampel ka test ka ba niladep le ko mga ong epi kan number ka di kaju ko menin ya ki sampel kadang ne ko mju tenang ta ya ka bala test pade ya ki ba ngiyo ya ka result kalong 1000 ngilayo ya ka di result nomor menin ki number kalong tang 904 ten rei hadu menne ke report ke bangiyo kalong 1000 mo 1000 te positif kane kaju kabamut khatway active iway balayap all together kalong khat armut nang ta ka result ka bangidang up menta kalong sa khandai punyo but ngin ken mau ba bakini ki test ki bangile kalong bet nemuan ka target kalong ke priority ke bangile kalong yaki close contact ke bangi ong ki primary but katu kan niru yaki bidai close ka bahab haka secondary contact te ka ba ngasngau tenat ban pentip sepi kalong ba hadu mentakasngi kaneka test ka bangi yo kalong baro negative mdon manu badon bayo positif kata kadai ka ba nengkong nang ta kituki tiar kitaru kinlong kumju ki bangilaya yu ketu bangla report menin kasni kalong kumju kane kumju